Pamirsa nanen nganggen bulun jaran. Ring pemargin dreste ngodak sesunan barong. Ring pura dalam gede sayan rau mangkin. Mewali ngawi gunayang bulun kokokan. Ring rambut sesunan barong. Pemargi inucap wantah dreste sane sampun ketami dukerien oleh krama ring desa adat sayan. Ritat kala ngodak sesunan barong. Bulun kokokan dahat kesuciang. Bulun kokokan sane kewi gunayang wenten petang dasa 3 tali buah. Sane kepupulang wusan runtuh saking pengawak paksi inucap. Raris bulu sane runtuh inucap kepupulang oleh krama ring petulu. Ring sajeroning pemargin ngodak sesuhunan. Raris krama sayan nunas bulun kokokan inucap ring desa petulu. Ninten sami barong ring Bali nganggen bulun kokokan sekadi inucap. Mawinan kewintenannya nih sani arang. Ring pemargin ngodak, suang-suang krama banjar, taler ngaturang haya, antuk masang benang, turna dunang solas diri tukang jahit saking banjar sindu sayan. Manggala prawartake ngodakang sesunan, idewa gede agung wirayuda mawasang, dresta pingit ngodak sesunan barong, rangde miwa pertimo ring puro dalam gede sayan, pina ke Cina bakti, pebersihan, sepisanan utsa ngelestariang spiritual barong, sani pina ke penyayup desa, napi malih, rawi mangkin ketangiang malih dreste kuno desa, inggi punika, nganggen bulu kokokan, ring rambut sesunan barong, sani naenin kegantosin nganggen bulun jaran. Ring pemargin nyane, samian bage nyokong dreste inucap, inggian saking desa adat, desa dinas, miwa pemerintah. Saha pesikian saking krama, ring desa adat sayan, Juliana, Bali TV.